අම්මා බසල කට්ටිය බසල අම්මා TV light එක ඈ මගේ නෑ මං ගෑවුණා ඔකේ පොඩ හලෝ බසල ඔකේ பாட்டை இந்த அதிரன் திரைப்படம் நிறைவேற்றுமா என்ற கனவுகளோடும் என்ற எதிர்பார்ப்போடும் இந்த பிரீமியர் ஷோவை நாங்கள் இன்றைய தினம் இந்த PVRல் உங்களுக்கு வழங்க காத்திருக்கிறோம். இந்த நிகழ்வை ஆரம்பிக்கும் முகமாக மங்கள விளக்கேற்றில் இடம்பெறப் போகிறது. புகைப்பட கலைஞர்கள் අදිරන් චිත්‍රපටය ඒඩ්‍රියන් ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් තිනේෂ් කනගරාජ් සර්ගේ අධ්‍යක්ෂණයක් ඒ වගේම MPI සිනමා බෙදා හැරීමක්. ඉතින් අදිරන් චිත්‍රපටය මගේ පළවෙනි දමිළ චිත්‍රපටය. මම ඒකේ නිරූපණය කරන්නේ කවිගේ චරිතය. ඉතින් අද දවසේ අදිරන් චිත්‍රපටයේ මංගල දර්ශනය පැවැත්වුණා. ඉතින් මම ඇත්තටම ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද දවසේ මේ චිත්‍රපටය නරඹන්න ආපු කලාකරුවන් හැමෝටම සහ මාධ්‍යයේ සියලුම දෙනාටත්. ඉතින් මේ චිත්‍රපටය නොවැම්බර් 28 වෙනිදා දිවයින පුරා සිනමා ශාලාවල තිරගත වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම මම ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා අදිරන් චිත්‍රපටය ඇවිල්ලා බලන්න කියලා. බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් අදිරන් චිත්‍රපටය මට වෙනස්ම අත්දැකීමක් දීපු චිත්‍රපටයක්. ඉතින් ඒ චිත්‍රපටය නරඹන්න කියලා නැවතත් මම ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. මම எல்லாருக்கும் வணக்கம். குளோட ஐபோவான் அதிரன் படம் இன்றைக்கி அதிரன் படம் வந்து ப்ரீமியர் பண்ணியிருக்கோம் PVRல. ஸோ என்ன சொல்கிறது, ஒரு பெரிய ட்ரீம் கம் ட்ரூ. ஒரு சாதாரணமாக இருந்த ஒரு சாதாரண இருக்கிற சினிமா ஆசையோடு இருக்கிற எல்லாருக்குமே வந்து இது ஒரு பெரிய ஒரு மூமெண்ட்டாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது என்னோட ஒரு 25 வருட கனவு. அதையும் தாண்டி இந்த அதிரன் படம் 1.5 வருடத்துக்கும் அதிகமான காலம் நாங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ அவ்வளோ காலம் நம்ம இதுக்கான ஒர்க் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 25 to 30 நாள் டே அண்ட் நைட் தூக்கம் முழிச்சு ஷூட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வாழ்க்கையில் வந்து ஒவ்வொரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணால் அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம நகர்ந்து செல்லலாம். ஸோ இந்த சினிமா ஆசையோடு இருக்கிற கனவோடு இருக்கிற நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரியான திரைப்படங்கள் நிறைய கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஒன்று. ඇතෙම අදිරන් කියන චිත්‍රපටිය මේ දිනේෂ් කනගරාජ් අධ්‍යක්ෂකවරයාගේ අදිරන් චිත්‍රපටිය මම බැලුවා. ඉතාම හොඳ ප්‍රවණතාවයක්. ඒක ලංකාවේ ඉන්න දමිළ කලාකරුවන් ලංකාවේ
යාපනයේ වගේම නුවර කොළඹ ඉන්න දමිළ කලාකරුවන් හැම දෙනෙක්ම එකතු වෙලා කරපු පළවෙනි ෆිල්ම් එක හැටියට මම දකිනවා. පළවෙනි මේ මට්ටමේ ෆිල්ම් එක. ඉතින් මේක ඉස්සරත් සිද්ධ වුණා. අපි සිංහල සිනමාව මුලින්ම පටන් ගත්තෙත් මිනර්වා නාට්‍ය කණ්ඩායමේ නළුලියන් එඩි ජයමාන්න රුක්මනී දේවී මහත්මිය මේ ඉන්දියා ගිහිල්ලා තමයි සේරම කළේ ෆිල්ම්. ඉතින් මම දකිනවා මේක දමිළ සිනමාවේ ලංකාවේ දමිළ සිනමාවේ ලොකු පිම්මක් ලොකු ප්‍රවේශයක් මේක තව ඉස්සරහට ප්‍රවණතාවය මේක ඒ වගේම ස්ටෑන්ඩඩ් එක ප්‍රමිතිය වැඩි වෙලා අපිට ලංකාවේ දමිළ කලාකරුවන්ගේ චිත්‍රපටියක් චෙන්නයි වල ඉන්දියාවේ ගුජරාටි තෙලුගු වගේ ඉන්ඩස්ට්‍රි වල පෙන්වන්න හම්බුනොත් මම හිතනවා ලොකු දෙයක්. මම මුලින්ම කැමති ආදිරන් චිත්‍රපටයේ අධ්‍යක්ෂකවරයාටයි ඒ වගේම රංගන ශිල්පීන්ට සහ කාර්ය මණ්ඩල ශිල්පීන්ට සියලු දෙනාට සුබ පතන්න. මේක අතිශයින් ජනප්‍රිය චිත්‍රපටයක් වෙලා මුළු ලංකාවේ සියලුම ප්‍රේක්ෂකයන්ට බලන්න ලැබෙන්න කියලා. ඇත්තටම මම හිතන්නේ අපිට මීට ගොඩ කාලයකට කලින් අපිට දමිළ සිනමාවක් තිබුණා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ කාලාන්තරයකට පස්සේ තමයි ආයෙමත් අපිට මේ වසන්තය උදා වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා හරියට අපි හැමෝටම එක්කහුව වෙලා මේ සිනමාව ඇතුලේ වැඩ කරන්න හම්බෙයි කියලා. ඉතින් හරිම සතුටු දවසක් අද. ඉතින් මට ඇත්තටම මේ චිත්‍රපටය බලන්න අද එන්න ලැබිච්ච එකත් ලොකු වාසනාවක්. මම ඇත්තටම සුපතනවා හැමෝටම මේක. ඉතින් අද තමයි අදිරන් මූවි එකේ ෆස්ට් ප්‍රීමියර් ෂෝ එක තිබුණේ. ඉතින් ඇත්තටම කාලයක් තිස්සේ එනකම් බලාගෙන හිටපු මූවි එකක්. විශේෂයෙන් අපේ සිනමා කර්මාන්තයට මම හිතනවා වටින නිර්මාණයක් කියලා. ඉතින් මිෂෙල් දෙල්හාර එතකොට සුදර්ශන් මං හිතන්නේ ශ්‍රී ලාංකේය චිත්‍රපට කර්මාන්තය කියන්නේ දැන් මේ වෙනකොට විශේෂයෙන් හොඳ නිර්මාණ ගොඩක් මේ කාලය තුල බිහි වුණා. ඉතින් ඒ අතරින් අති සුවිශේෂී නිර්මාණයක් කියලා මම හිතනවා අදිරන් කියන්නේ ශ්‍රී ලාංකේය චිත්‍රපට කලාවට. ඉතින් බොහොම ලස්සන බොහොම සාර්ථක නිර්මාණයක් ඒක. ඉතින් எல்லாருக்கும் வணக்கம். அதிரன் திரைப்படம் வந்து நாங்கள் தமிழ் மற்றும் சிங்கள மொழிகளில் வந்து இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய 42 தியேட்டரில் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது. இந்த படத்தை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அட்ரியன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ். இந்த படத்தினுடைய ப்ரொடியூசர் ஆண்டன் டெலசப். இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பாகங்களில் இருக்கக்கூடிய ஆர்டிஸ்ட் வந்து நிறைய பேர் இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி டெக்னீஷியன் 100% இந்த படம் வந்து 100% சொல்லுவேன். இலங்கையில் இருக்க எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ்லேருந்து ஆர்டிஸ்ட் வரைக்கும் இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க. அது ரொம்ப ஸ்பெஷல்னு சொல்லலாம். இந்த நேரத்தில் நான் வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஆண்டன் டெலசப் எங்களோட ப்ரொடியூசருக்கு. இவ்வளோ ப்ராப்ளம் எல்லாம் இருந்தும் எங்களை வந்து சரியான வழி நடத்தி இந்த ப்ரொஜெக்ட் வெளியே கொண்டு வரதுக்கு அவர் ரொம்ப முயற்சி பண்ணார். ஸோ அவங்களுக்கும் அப்புறம் தீப்தி ஹெட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அவங்களோட டீமுக்கும் எனக்கு நன்றிகள். மற்ற என்னுடைய டீமை பற்றி சொல்லணும்னு சொன்னால் இலங்கையில் டெக்னீஷியன்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து கிடையாது. நம் நாட்டில் இந்த படத்தை பார்க்கும்போது இந்த படத்தில் அவ்வளோ டெக்னீஷியன் இலங்கையில் உள்ளவங்க